Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar acher tula ramsang ralte Voini Pentecost ni a kaushan ni poimo ani wangin Presbyterian kaushan chuan Sunday school aya chuma chanu le zana Pentecost ni tupui ngai thak turin ruam man asiam chuma inkhoma tharau thiang hlim chuan isuani na apuang ti thupui mangin tu sei ngai thak ani a chanu inkhoma tharau thiang hlimin sual kan ni min hria tirin thutaka min hruai lu ti thupui manani a zanin khoma tharau thiang hlim chuan kaushana min hruai lu ti thupui mangin tu sei ngai thak ani ang Pentecost ti omsia hi somnga na ti na ni a tuthlung hluya chuan kalhen ku triak ni tanga ni somnga na an mang thina tuthlung thar huna ero chuan iswa thole tuk atanga ni somnga na manani zanin khoma Presbyterian Church of India General Assembly Pualin tongtai rola zanin khom tholom po PCI General Assembly Pual turaninga tholom lak khom te bial treasurer kaltlangin synod office a thelu turani Baptist Church of Mizoram BCM kaushan te chuan voin Pentecost ni Pual hian chung ku atharau thiang hlim poimo na ti thupui mangin choma in khoma pathian tu cha ngai tha a BCM kaushan te hian karma sani som pathuma tanga voin pathian ni thleng hian Christian chung chol kar an manga zantin thu zerna hun an buat sai thina ni chandam na sipai pol po in chama dar somatang khan thiang hlim na in khom an neya heta hian tharau thiang hlim nun dan danglam tir tu ti thupui mangin thu cha an ngai thla a chandam na in khom zan na man tura tharau thiang hlim nei ro u ti thupui mangin pathian thu cha an ngai thla ang Ningania Tangatan India Marchaka Christian Paul Shang in Zum Khom Northeast India Christian Council NEICC Biennial Assembly Vailina Janloki Baptist Church Nagalanin Atlenzo Zanin Hiana Chiakang Hein Khom Pui Kumkhat Dana Bo Sai Thina Hian Mizoram Synod Atangin Palai Somthoman Kala Mizoram Synod Ayo Te Leader Reverend Dr. F Pachunga Luangmol Bial to Pastor Hawakalan a Palai Te Pastor Kaushan Upa Central KGP le Central Kaushan Mates Ayo Te Ani a Mizoram Synod Choir Te Po in Khom Pui Hian an Zayani NEICC kumsang zakwa somthum pasari khan Assam Christian Council ti in dinani a kumsang zakwa somruk panni khan NEICC ti anita a tuna hian member kaushan somthum pasari le pol som pariat antel mekani Election Department how to the chuan Mizoram Police sang chuang state danga in than duty chuak 10 vote an thla ve theina turangin na an siam chu Election Commission of India in voi ni anol to ti an soi Election Department how to the chuan state pona in thana boipui turakal Mizoram Police 10 vote an thlak thei ve na atan hian an dir pui thuan soya Election Commission hian an ngin na chu voi ni an hol sak to thule achan an shiat big lo thuan soi ni Puanto angin MPC chuan Election Commissioner Principal Secretary SB Joshi ne na nimina lekha an thelua State Pona Police Duty 10 vote la chair hun June nili ma ngeya vote an thlak theina tura ro manasiam turin an nge na vote sang khat somli pasari hian Mizoram Lok Sabha bial in than result tura omche thui tak anei theidon ti antar langa Electronically transmitted postal ballot system manga vote and thlak theireng laya ro manasiam sak an lo cha hria thiam har an ti thuan soini Mizoram Police mi sang khat somli pasari te hi Mizoram Lok Sabha bial in than ma da yatir chu an ni a Election Commission in hun masalama postal ballot manga vote thlak te topa an pola facilitation center vote thlak bot sai turati ani lain Mizoram candidate Chenfelani ma an duty na mun pan tirani awangin rom manasiam sak man an nilova hei achan ni beralang chu helama mo latu Ministry of Home Affairs in Mizoram Chief Electoral Officer Pisa Kaltlang lova Home Department ne na lekha ron thona Home lamin man mo taka an thon chwa wang ani an rin thuan soyani April ni som pakon Mizoram Lok Sabha bial in thlanna khan vote zazela somnga perok point pariat pasari chau atla a ton phalamin than lo om to ngai to in vote la hi atlem hle ani Vokpol 3 African Swine Fever ASF wangin komin hian Mizoram chunga vokzariat som parok an theto nia report ani a ASF wanga vokswat sang khat som pariat om to bok Animal Husbandry and Veterinary Department in Chinchia danin darkar somni pali kal the chung khan ASF wanga vok thi paroka oma vok pasari suata ni bok
vok thi te dul te pathum le chingchi pa pathum ma oma ASF wang vok thi za di kumsa ni somni pakhat somni pani khan singthum sangthum zali som pasari a oma sakni somni pani somni pathum khan singkhat sangni zasari samhuwa panga oma sakni somni pathum somni pali chungin sangkhat za somthum pakwa ombokani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani